Ejibarajeta Portbell kandi nyine muganda wanje Beazini ZJ na engineer Duncan straight out abambara ni muzaru tujyare ku Victoria life tureba side dog tujyango tine kubaretera ryo buhangwa kandi kwine kutambura ni mu karamizo gutambura ukarebensi kuno no guteka kandi kironchengera tuza kuzomere ibayone bakora so watch out for us. Mchana niza kuleta kuno kwenda kwa mkazi wa nyesha yana niza kuleta kuno mwana na Beazini ZJ na wide anyo buri mushitiwe no bra dating ndekwa kuma murete aliase mureta amiza kwa amiza akubate idea so muri bitu wankore media make sure that you follow whatever we do ekitukuta yutuno mangu tukuretera buri kimwe cyokunda so wanora nkore media manyangu no kurambura Uganda yona yoguma no reba nkore media church no kurambura Uganda nitukuretera baserebwa turi Portbell baserebu twine binja butishanjire Kampala bowazi kunda ko MZDEC International nabandi yo don hirare nabandi bagize boy katoto mwena abantu binji next year Nairobi Kenya.